nih, Bu. Ini ngalih-ngalih toko online, ngalih-ngalih. Oh, kayak film ini. Ini enggak. Bu, bagus sama nenek, Bu, yo. Untung Bu pindah sama Ibu, yo. Sombong amat. Kawin demen kan? Nih, tulungin ibu bersih-bersih. Udah mau kalian kan nggak enak. Nah, Bu, kok pindah? Bu, sejak apa nih aduh hantu? Singwin, hantu tuh cuman ada di cerita-cerita, gen. Di TV malah ada, di film-film. Bu, busana pembantu ngomong kene ada hantu kene, Bu. Sekat aja. Gila mau barang ngawin ya. Keren terus bapak pindah mau ke rumah nenek.